Tere cek kin chuto kan talenya. Cek jika huyuk kana go. Cek bunga huyuk kana se cek. Cek kana deh. Ado acara cika ya. Ndak mah teh. Oh lor le. Ndak kin suka ya. Tak se huy am cek. Tak se huy kata cika ya ram. Arlo deh am tak se am cika ya. Cek benar lagi. Sakrat pitha. Sakrat pitha. Ini nak tahu lang. Mana kelatih jam coba lekin cek tu. Ek lagi banyak lekin cek. Benar lagi nak jom ni tak tu. Dia baju tu kan. Gul pitha. Oh gul pitha. Hari iya pitha lagi. Dajil pitha ko lagi tu. Aku ni nak bolong salit dulu. Saya tak anak dah kolong. Anak tak kolong. Bana nak aja tu. Nak dia bunda lekat. Ina cerita nak dia aku pitha. Oh tu dah aku kirimnya. Alam bana. Itera ni tu grandan. Coba kot kaya kena ni last mana ni. Last link hej nyama kat kena. Choto kena kini kelar ya. Bicara. Choto ya kena dan cek kaya kelar kordo. Chalo kena processing. Nah cara penyelarakan gati nak kelar choto kena kin. First apa cek kena? Sedai mah ढींगी को लेबर चलो पे तो नेता बाप लगे दे नेता ढींगी को निदर चबा के ढींगी लेबर को हिड़िन चबा के ako नेता नो तो मेनो खाना पेटर का से चलो इना ती तेगे पहिलो चाहते हलong bena hayuk kena sakrat halong नोरे बन छुटाइना छोटा हुई कना गुड़ पिटलिंग बना हां गोलिंग मेल्ट है ना तो उनका कितना चबे तेगे लोलो तेगे जतो छेर चबा खतरा बना चलू akna ache ko होई कना चेगो hargo hoina ना इतरा गोड़ रना पागो होइना पूरा ठीक है ना चलो ओके चेक लिंदा नितो तो चेक pun cikaya तो दो tolong em huya halong pari yang hui halong tadi na tadi ready ka no itara nya kala kana ba bena chalo kena to projutar mungkin bena gitu kena sampai ali pitha lolo pitha jam bala ya tapi sarage na ang sawa idi mo ka na talo pura pulo kena tina cara aja Cek bindul ke apa? jadi anak taben Setak rekin jom lagi. Sakrat parato gulu misalnya pernah nito no supi bala hoina nang bala hoina ina pura aha jil ko pide ko bena hoina leto ko en ambes to tar kita hoina sakrat parato kali jom ajom di sarani kon to na jom nah jom tele apa yang tadi sakrat tahun pe besti alin chen kon sagun sakrat main kata pide letasan mo chala patala pati kena na patala तो दकला जमा से चला चके पिठे वाला पतला बना तनी अंचिल पिठा जम हुआ बना लखन दो हचे लांदा के दो चे लांदा तले ऑनलाइन चले चे चना कुसी उजो का वाइले दा Nito to jil arup chuta huyak na nito to naling bena pitha ar leto बना चलो kana processing bana ne alina no ka leto ko bana kata abli jama ne ta ma tikin bodok tana joda ko daka bakin joma leto gikin joma kin lay ona te nito bi rengit tege mena daka ma din ge bojom e haje दिन में कहीं तो साकार kan di terus sakat kan leto pasir kana klasik kana saya leto anak-anak semangat yang paling ke date ko ano tera do penyel hakin kana na to pura jil pitha lagi pura sipikin chuto kana patala hakin odogot kia nyel dala kana petina cara nyelok kana patala pitha bena huyuk kana nito do acere
Tidak malang patala piఠା bas. Nah, taling jil pita. Jil piఠা isin kok. Isin kok. Sibil ke nyelok kena aja lo. Ntar jom ni nyetok godan itu tuh piఠା leto. Aja kon olin benar kon. Sibil ya kok. Sibil dong. Pijat kena sibil. Oh. Agak nak jam benar. Oke. Itu jangan yang juga. Cara ucap macam. Cara ulit. Gak apa kecil kape sarap para bena komen dulu tahun ben. Ayo makan ini gaya babala kana sama. Di sebelah ini pun babala ini bena koi cuma baras organ. Di sebelah ini apa itu na? Sehari ini di sebelah ini telaga. Maka telaga problem itu na apa kau sam. Betul kalau ada orang yang jamin itu. Atau nggak jam lagi nih apa sih tapi jam lagi ada tahun kemarin. Komentar ini bagi bisa. Aram kau bagi video yang buat ya. Akhir komentar itu tahan kenapa kan? Aniya sama celka terus kebujuan aja bangga malang sama terus kebujuan aja nih sama. Macam tu boleh jom balik lagi. Oh jom lagi ni. Tapi nak aro bernyala ini project pun jika ia bang beja aku tunjuk nasi jet ko. Anak second part lain dekap ya, beda tu. Video ada jelinya, anak second part beda tu ni dekap ya.